Ba directors b'amashomero batandikire ahishomero rya Rebita Preparatory babandize okushagatira Bishop Twino Mujuni obire nataho emikono abikiriza ahaburisa bwangoma omuri Kiziba Kagango Sheema ahi abasiimirwe ahabw'okuba eky'okureeberaho. Muhabura abashomesa banyu okurengo the curricula relevant to the times. Relevant to the times. Where the bishop tukumanga tukusima ahabw'okuba otuberireho ejenjere nyota nakagire bagatwe. Omakuru nugo gamwe bwanyuma y'aba directors b'amashomero ga private bebembirwe Stephen Mutunje wa St Mark Secondary bashyire ahishomero rya Rebita ahi babandize no kurambura ishomero batyo batandika ehururu yo kurukwatiraho. This is the right time kore otateka mu kitabo at least some arahabatekaho beyond more than 70,000 koro ine yechetano no wasakuchireta itwenkarwe bita no manyabana tabakashana konkitwe nkarwe bita making sure ngu omwana numtumuhereza time yo kumara arabashomesa okushanga nabo takukunda kushomesa kunkana arebera mu kasente so ntugeze aho turangu twafuna abantu abo kukunda kushomesa abo kukunda abana arikurra ebyo kurambura amashomero omuri Sheema John Kisate ari kugamba n'aba directors aha Rebita agambire okubashemerere kora munonga omubwiro bwo bugumire ekibashemerere kopa aha Rebita. Tukozere twinvolovinga abaziri no kubatine sente tumwikiriza areta ecyayine Gashakwa Sheikh Abdulatif.